Končno je prišel paket. Naročila sem ful stvari, tako da ta video bo moje ful dolg, ali bom naredila v 2 delih. Wow. Oh my god. To pride v posebnem videu, ker je bil request. Kako umeten bombo jagodi. Iskreno, preveč mi je ta umeten okus po jagodi. To je dejansko sam oblil z mlečno čokolado. Jaz sem mislila, da je to tako malo... Ne vem, kaj sem mislila. Aha, no, tle na sliki se malo bolj vidne. Da je pač vmes kao jagoda. In očitno bomo imeli še nek giveaway. Poseben video, request. Zdaj pa res najhuj, ker ne vem, kaj jem, ker tam je bilo vse lepo v slovenščini. Na to pamet. To je, mislim, rdeča paprika. To je na sliki in tudi okus je tak. Ful je dober. Drugače ful ne jem teh stvari, ampak tole pa ful dober. I need some water. To so v bistvu kot neki piškotki, obliti z čokolado. Tok slaba kvaliteta in piškotov in čokolade. Koliko stvari imam še tle? Friends, piškoti, to je od Monike Chocolate Chip Cookies. Vseh friendov so imeli razen od Rachel. Rachel mi je najljubša, tako da se pač morala to vzeti. Ful so huge. Sem že jedla boljše piškote. Pa kva je to, mislim, prav tako slabša kvaliteta, no. Pa sploh niso bile te stvari pocen, tako. To, kar sem jaz vse vzela, je bilo ful drago, tako da. Žal. A ja, letle je narisano vse. Seveda, Joe ima orange cookies with chocolate chunks, Phoebe ima lemon cookies with white chocolate chips. To bi moralo vzeti, damn. Rachel, red velvet cookies. Chandler ima salted caramel cookies. Ross ima pa shortbread cookies. Če so vsi tako za nič kateli. Kako je vroče. Matcha pijača. Shit. Oh no. What? Prav ne moram odpreti. Kje je zdaj kakšen dec, kaj grabaš? Ne moram odpreti. Nič bomo počakali, da moj dragi pride in bom v drugem delu to odprla.